بریار د 25 ایلون دا رفراندوم مجبورا هاندنا سرخابونا هرما کردستان جه عراق پکواره. پارتی و سیاستوان کانتون افرینی رفراندومی وکی مافکی روا یه گلی کرد جبو دستنشان کرنا چرانوسا خواه دبینن. سیاستوان افرینی جدنگ امریکا را دیار کرن که رفراندوم گاوکه گرینگه جبو آرامی و دموکراسی روژنلاتا ناوین. ام وکه روژاوای کردستان وکه چاوکو داخیانی هاتبو داندن ام آمدن به همو هزاخا هگر کو خطریک لسر هرما باشوری کردستان هبه گل میلوی داره هبه چاوکو هزامه در باسی شنگال بو و شنگال پاراست هگر کو خطریک لسر باشوری کردستان چه ببه ام آمدن جواکا خایلوی داره گل خایلوی داره به همو هزاخا بپارزن. ميثاق متحدة ميثاق دولي حقوق الإنسان حق تقرير مصير لجميع الشعوب يعني حرج ملاد كرا نجم ملاد كي ودجري ملاد كي دن فأف كرجي وك ناسكري توبا بيتلي 40 مليون مرة رجالات نافين وك ملات ترك وفارس وعرب سر آخا خودی دیروک خودی زمانه اوا ماوی وانی طبیعیه ماوی وانی نورماله لم خابن اف دولت چه ترکیه چه ایران چه عراق اف نخازن کسی قبول بکن دما که من هنگی آزادی جیان دکی دبیگو تشتی نها بین کرن پرج وی بگران ترجمه مستر بالا حتی نها بین پرسکری هندری مسئله سلطه يعني هذا برسكري كي برجران يعني نها بحسي رفرم دومي كردستان ديك بري وجه هاتشي كان رني قال هات بين كوني نتيجة كوني تنا يعني حتى نها بين هيرو يعني دروجرات نافين جاورندني تيجي كرن كرد جيوي أساسا روجافا باكور باشور دبي باشور سركه يعني ردرتيوي بكرة أولي كار باش هر جرا تربينين برسكريك يعني لكدري كردستان أواب به وباندور خو إيجابي بالسنة أم متأكد أن كابارت بجبرو أم بهذينا تصالحك شامل دمالي كردي ده يشيء به كرد اف توترات هندر مالي كردي ده اوجي سفك به وزعيف به كرد بهاف بينن جبرج مرحله ايرو دغازه كرد بياك به كرد ياك دست به ام دبينن اف اوفرني كردستان اكثر بخو تشتكي دو وقت خدايا وعامل الاستقرار وقت بيننا تهديد كثيره وكهمو قال كرد قال افرني جي تشافن خال رفراندوم سرخابونا هرما كردستانينا پارتی و سیاستوان افرینیجی پشگیری آخوش بو هرما کردستان لهمبر فشار و گفن لدجی رفراندوم تین زمان و هیوی دکن کوباندورا که رفراندوم یا ارینی لچارا سرکرنا دوزا کردی بگشتی و لروج آوا و سوریه به تایبت هوا نوروز رشا دنگ امریکا افرین